Habari tena. Ni ombe tuweze kuanzia pale tulipoishia katika somo letu la jinsi kutembea na Mungu kunavyoleta mafanikio kwenye maisha. Nakumbuka katika kipindi ambacho tuliweza kupita kwenye video ambayo ilipita, tuweza kuangazia nguzo tatu ambazo zinaweza kusaidia kutembea. Lakini baada ya kukamilika katika hizo nguzo tatu, huwa tayari unaingia katika mpango wa kutembea na Mungu. Na unapofikia ule mpango wa kutembea na Mungu tayari unakuja kufanikiwa kwenye maisha. Lakini tuangalie sasa jinsi kutembea na Mungu kunavyofanyika mafanikio kwenye maisha ya mtu. Point namba 1, unapotembea na Mungu, Mungu anafanyika kwa mwongozo wako ambao tunaitem kama divine direction. Yaani sasa hapa katika kila kitu ambacho unakuwa unakifanya, unakuwa unaongozwa na Mungu mwenyewe. Unataka kufanya project fulani, yani sometimes unajistukia tu kuna kitu ambacho unakifikiria from your mindset but it comes to the heaven. Kwa hiyo inakuwa ni kama mbingu zina provide material au mbingu zina provide direction ambayo unaweza kuifanya. Sometimes unafanya business lakini unajikuta from nowhere unakuwa na uwezo fulani wa kuona vitu vya mbali, kuona vitu ambavyo mtu mwingine anaweza kuvifikiria kwa akili ya kawaida. Yani unakuwa kama crazy fulani hivi, unaona vision, unaona some goals na una set mipango yako na inaenda sawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna divine power ndani yako ambayo inakusaidia katika kufanya mambo haya. Kwa mfano, watu wengi hushindwa kufikia mafanikio kwa sababu wanawekeza sehemu zisizo sahihi. Lakini kutembea na Mungu unakupa amani ya maisha. Kwa mfano, ukija kusoma katika kitabu cha Isaya sura ya 48 mstari wa 17, Mungu anajitaja kwamba mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu atuongozaye, ambaye anatufundisha ili tuweze kupata faida. Kwa hiyo unapokamilisha mpango wa kutembea na Mungu, yani unapoanza ile process, unapofikia ile steps ya kutembea na Mungu, maana yake Mungu anafanyika kuwa mwongozo kwako. Mungu anafanyika kuwa direction. Yani katika kila kitu ambacho unakuwa unakifanya, Mungu anakuwa anakuongoza. Yani unakuwa unaona vitu lakini kwa uwezo mkubwa sana ambao unatoka mbinguni. Na hii inakusaidia kama vile wanavyoamini waandishi wa habari kwamba ili uweze kuandika habari na inoge lazima ujiulize maswali 5 usiku, kuna wati, kuna where, kuna who, kuna when, kuna why. Sasa pia katika kanuni ya kutembea na Mungu pia huwa Mungu anapofanyika direction kwako, anapofanyika mwongozo wako, huwa ana provide majibu ya maswali haya. Swali la kwanza, nini? What? Mungu katika hili swali hapa, Mungu hukuonyesha nini cha kufanya ili ufikie neema yako ya mafanikio. Kwa mfano, Mungu alimweleza